Subiri kubaza bigenze bite? Oui, petit frère. Petit frère. Wacha na uri kumva? Yo! Oya masaha ukirya. Umeze bite? Sawa man. Izi saha uri kirya. Abona ko bwakeye. Ntabwo nabimenye man. Ntabwo wakora cyane. Wapi? Ako ngiye guhita mbikora. Shero agiye kuzaga hareba. Cyane. Eka agiye kuzaga. Ndagusaba ugende wowe. Use neza. Ibigondo bikureho. N'ibyendo bihenduye. Naho no kansereza man. Genda uteke. Mukanya atarabageza hano. Yarasa. Ahita agenda. Ariko genda ubigire vuba. Genda ubigire vuba arimo araza. Okay. Ariko zungu ntagera ahangaha. Magana yo bahageze. Allo? Sheri uri he? Uri wahageze. Reka nze ngukingure. Sawa, ndaje ngukingure. Sheri nawe rero apfuke asi sheri wambabariye wowe nawe rero Karibu rero. ako sheri nawe rero Umeze ute? urabona ibyawe ntasi ni sawa kose ugakabyimbikesha wowe Kiraba. zise nyine kure Windi telefone. Wishyize hari turagoye. telefone si kugeza ubu sheri nawe urakabya Shaka nze kwakire. wabimenyere ku izuba nabyo bitanje We kadogo. We kadogo. usigaye ufite kadogosi Kadogo. We kadogo. 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 Yes boss. You know what? iyo ni we kadogo wawe se Genda wakire umushyitsi. ako ni umwana mwiza Genda wakire umushyitsi genda. Se kutakindi. Genda ujye kwakira umushyitsi. ako ntugatuke umwana nakubona ko ari umwana Cyarananiye. uyu nawe ntukazana amahane cyane ni umwana mwiza ariko Ese watinze hehe wazaje? akubanza asetsa Boss. Gira vuba ari gukora ibintu wihuse. Kuri kugenda gake gake. oya jya umwihanganira ariko buriya abakozi bose niko bameze Aho bitarananiye rero. ahubwo Ukuntu se kiri kugenda. ariko agukiza irungu uyu nguyu Wagize vuba vuba. Uri mu biki? bakwitane umuhungu wawe arasetsa ninde Ondori. umuhondo kuri ko yamina hose umusore wawe Bigenze bite? Ko muri telefone kize mu mazi. Subiri kubaza bigenze bite?